Щичералла ытла кюле тада игибинде вишер ытла юган жив. Ращейн херлегенегине керне пине яғын үзендіран. Чувашен шучандалагын илемле врынезембе тада палыгызембе боян. Шакырлы хасықлазық варасыне көжал уйрымақ пызык тимліх уйрыш. Игибенде чырындуатымы шула Чуваш республикинже экологи культурин тада шучандалықпа перегетлен узыгурмалы шулдалық тезе балыртны ына савын шылларудырра Чуваш патшалық филармонийинже ушрыш. Кексене бұл жапыр, кармушкызым, тывапыр, тада евышлардапыр. Шакнашкал ырачунла шучандала хастар рызен шуча кажал кемеже хута юза. Вазенишне номайлатма экологибе шудеш эшесем, шеня экомашруцем ергелени булышмала. Регионы симыстенжи манашла, оны хитрелихне Чуваш енин эко муля кураврадасына мамай бульжа. Республика жынызен малашнете каексын засынеет лезе, ешел курокпа евышсен илемі бекеленсе тазасы влышра пурын мамай булдар тезе, самай эш пурнышлыш. Шак пиде мажупа яваплы шулдалыга пуштаза яма панхигун пугуннышын пиде хамелдин балахынде савынап. Экологи культуринды даже чындалыкпа перекетлен уза гурмалы шылдалыкра ергелемеле эш пуш плане анла. Специалистем республикари пэчик күлезембе шалгустине тишкермете балардайша. Евр пурде хамыр ялзенже пэчучукне шакшыл густеншенже живышты бурынны. Калыбыр колхозрайшен ишнеде, тада ыты жертреде, халь как раз вохочитненде, билен шавшыл густене тупса, ваземиске пурде пызык юхан жузене тулдараш тоже вазене тупса палырца халь цифровизация де перневзене пурнеде жак интерактивный карты жине бурнаш тарза QR-код семларт халь модно де пурбурде хачау QR-код семларца яд парза и кайран вазене вара терлю хужалык сем патне шириплетсе вазене тят шираза дупны бегнамар каранда да малышне тазаца дербеле задумала ошага же ергелезе ара пурбурде шлапыр. Экология интерактивла атласа, атмосфера соблашне саназада малые тыдам, Чуваш шенре юманлык сыне саназа тишкермеле ращи жайынчи семинар, эколог цимбе ергелеген даль болузем стратегии сессии, у палышна эшсень пэчик пай жейшха. Юлия Дюкова, Инесса Потапова, Николай Скворцов, Чувашьей нацтелевидение.